Poštovani poslanici Republike Srpske Krajine, predstavnici institucija Republike Srpske, predstavnici Univerziteta Republike Srpske Pravnog fakulteta, dragi gosti, dragi prijatelji, braćo i sestre, pomaže Bog i Sveti Nikola. Veliki je blagoslov Božji i Svetoga Nikole i Svetoga Save što smo se sabrali danas da proslavimo krsnu slavu i dan Republike Srpske Krajine. U ime organizacionog odbora 6 krajišnih udruženja želim da vam se svima zahvalim što ste u molitvi i jedinstvu danas sa nama sabrani. Da se sjetimo veoma bitnih događaja u srpskoj istoriji, da proslavimo krsnu slavu Republike Srpske Krajine i predamo je mladim krajišnicima kao zalog za budućnost Srpske Krajine. Molim da krenemo sa himnom. Oh
naš svagda, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Pravilo vjeri i obraz krotosti, vozdržanija učitelja javit ja stadu Tvojemu. Jaže veše istina, sego radist, jažal jesi smirenijem visokaja, niše Tvoju bogataja. Oče svjašeno načalniče Nikolaje, moli Hrista Boga, spasi isja dušam našim. Pomolimo se Gospodu, Gospodi pomiluj. Gospode, Ti si svojom riječju se uspio i naredio zemlji da proizvodi svakovrsne plodove, da ih mi upotrebljamo, njima se hranimo. Ti si učinio da su lica 3 mladića Danila, koji se u Vavilonu hranili semenjem bila, svjetlo do niko živjelo raskoši. Ti sve dobri care blagoslovi ovo semenje sa raznim plodoma, sveti one koji jedu, jer služitelji Tvoji prinišu Tvoju slavu i čast, spomen svetog oca Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, i u pomen onih koji umreše u blagočestvu i vjeri. Onima koji ovo spremiše, spomen vrše, ispuni blagi sve molbe na njihovo spasenje, da okuse Tvoja vječna dobra. Posredničkim molitvama prečiste vladičice naše Bogorodice, ubi Djeve Marije i svetog oca Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, čiji spomen slavimo i svih Tvojih svetih. Jer Ti sve blagosiljaš i osvećuješ, Hriste Bože naš, i slavu uznosimo Tebi, Tvome Otcu, koji nema početka, presvetom blagom i životvornom Tvome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb, vino i pšenicu Duhom Tvojim svetim, svagda, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb, vino i pšenicu Duhom Tvojim svetim, svagda, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb, vino i pšenicu Duhom Tvojim svetim, svagda, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Gospode Bože naš, prinosimo slavu i čast svetog oca Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, njegovim molitvama primi se blagi žrtve ove pred nebeski Tvoj žrtvenik. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Svjati mučenici, že dobrije stradačestvo naše i vjenčaše sja, molite sjako Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebi je, Hriste Bože, apostolo, pohvalno, mučenikov radovanije, iže propovje Trojica, jedinosušnaja, Isaije likuj, njeva im je vočrevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i želo.
Spojite ovdje sa mnom, spojite. Hristos je među nama. Hristos je među nama. Hristos je među nama. Smiluj se na nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosveštenog arhireja našega Jefrema svu Hristu, braću našu, i za služitelje Božije, koje darove priniješe, za sve srodnike i prijatelje njihovi domova, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Još se molimo za upokojenje duša slugu Božih, braće i sestara naših, koji su živote svoje položili na braniku otadžbine svoje Republike Srpske Krajine, braneći svoju otadžbinu, položili živote za rod srpski i vjeru pravoslavnu, da im se oprosti svaki grijeh boljni, neboljni. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jer si Ti vaskrsenje, život i pokoj u slugu Tvojih, ovdje pominutih Hriste Bože naši, slavu uznosimo Tebi, Tvome Otcu, koji nema početka, presvetom blagom i životvornom Tvome duhu, sada i uvijek ove vjekova. Amin. Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek u sve vjekova. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Oče, blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, sveti slavni, svehlanih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svih svetih, svetoga oca Nikolaja, arhijepiskopa velikih čudotvorca, čiji spomen danas slavimo, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, Arsena Maksima, svetog Vasilja Ostroškog Petra Cetinskog, svetoga sveštenog mučenika Platona, episkop Majnuškog prepodnog mučenika Đakona Vakuma, sveti pravedni Bog Otaca Joakima, Jane i svih svetih, da se smiluje i spase nas kao blagi čovjeku ljubim. Molitvama svetoga oca Nikolaja i svih svetih, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Dragi naš narode Srpske Krajine, Republike Srpske Krajine, slavljenici i obnovitelji svoje krsne slave, braćo i sestre, neka mi je srećna i Bogom blagoslovena vaša krsna slava, sveti otac Nikolaj, arhijepiskop velikih čudotvorac, koji je, kao što svi znamo, sve svoje bogatstvo podijelio siromasima da bi služio Hristu svim svojim bićem i kao arhijerej hrišćanske crkve, Hristove crkve u to vrijeme, jedne jedine, služio svim bićem i branio vjeru pravoslavnu, prvo od gonitelja, a onda od jeretika, pretrpjevši gonjenje cara Dioklecijana i preživjevši to gonjenja, kasnije u slobodi, za vrijeme cara Konstantina dugo živio i Bogu služio, kao arhijerej opet je trpio nepravdu od unutrašnjih neprijatelja jeretika, zbog kojih je, tačnije zbog jeretikarija, zbog koga je na saboru bio, tako reći, raščinjen nepravedno, ali milošću Božjom i po odluci samoga Gospoda i presvete Bogorodice, on je vraćen na sabor sa svim dostojanstvom i to je preživio, dakle, kao stradalnik svjedočio Hrista svim svojim bićem. Upravo zato ga i uzimamo kao svoju krsnu slavu, pogotovo mi Srbi, narod stradalni, u svu istoriju svoju smo stradali mnogo, ali na pravdi Boga i zato smo pobjeđivali. Molimo ga, evo, na svojoj krsnoj slavi, da nam bude uvijek zaštitnik
i on nas najbolje razumije, jer smo mi slični njemu, a on nama u stradanju, da nas zaštiti i da obnavljajući njega kao svoju krsnu slavu, obnovimo prvo sebe u dušama svojim, obnovimo svoju republiku prvo u srcu i pamćenju svome, a ako Bog da i stvarno, jer ono što je nepravedno oduzeto treba da se pravedno vrati svome narodu i da svoju slavu slavimo, ma gdje slavili uvijek smišlju ovdje sada, a dogodine u Kninu, kao Jevreji što kažu dogodine u Jerusalimu. S tim molitvenim željama želim vam da svoju slavu slavite ma gdje bili, u zdravlju, sreći, svakom dobru, mnogo godina i u što većem broju. Živi zdravi bili, Bog vas blagoslovi. Ovo će biti vrlo kratko, odnosno želimo vas samo upoznati šta se to zaista dogodilo na sutrašnji dan. Jedan mali proći. Da, sjedu se. Možete sjeti. Na sjed nakon vašta. Proći samo malo kroz datove našeg krajina. Šta se to dogodilo i Ajde, neke što su, hvala u zdravlju. Znači, 19.1.1991. godine donešena je odluka o proglašenju Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srpske Krajine. 19.1.1991. godine donešena je odluka o izboru predsjednika Republike Srpske Krajine. I 19.1.1991. godine donešena je odluka o proglašenju Ustava Republike Srpske Krajine. Šta je prethodilo svemu tome? Poznato je dešavanja razvoja Jugoslavije. 1989. godine 28.2. u Kninu održan prvi srpski miting upozorenja gdje se upozoravaju vlasti Hrvatske da šta se može dogoditi, nažalost što se dogodilo za nakon 2 godine. 8.7. u Kistanjama 1989. godine održana osnivačka skupština Srpskog kulturno-umjetničkog društva Zora koja je zabranjena. 11.7. uhapšen je njen predsjednik gospodin Jovan Opačić. 25.11.1989. godine prvi put održana druga osnivačka skupština Srpskog kulturno-umjetničkog društva Zora u Plavnu, opština Tin. Tek poslije ove skupštine vlasti su dozvolili registrovanje ovog kulturno-umjetničkog društva. 22.1.1990. godine Hrvatska i slovenačka delegacija napustila 14. vanredni kodeks Saveza komunista Jugoslavije. 17.2.1990. godine u Kninu formirana Srpska demokratska stranka za predsjednik izabran gospodin akademik Jovan Rašković. Datum 24.2.1990. godine koga svi Srbi iz Hrvatske pamti na saboru Hrvatske demokratske zajednice gospodin, ili kako ga već nazva doktor Franjo Tuđman, izjavio ovako: nezavisna država Hrvatska nije bila samo puka klistička tvorba i fašistički zločin, već i izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda. 10.4.1990. godine u Kninu donešena odluka o zaključivanju dogovora o udruživanju opština dalmatinskog područja i osnivanju koordinacije. 22.4.1991. godine održan prvi krug višestranačkih izbora u Hrvatskoj. 6.5. drugi krug. 6.6. dan nakon drugoga kruga Skupština opština Tin donijela odluku o pokretanju inicijative za formiranje zajednice opštine Sjeverne Dalmacije i Like. 1.7.1991. u Dalmatinskom Kosovu kod crkve Lazarice proglašena zajednica opština Sjeverne Dalmacije i Like. 25.7. u Srbu održan 1991. veliki srpski sabor koji je svoju deklaraciju o suverenosti o autonomiji srpskog naroda i odluku o formiranju Srpskog nacionalnog vijeća. 8.8.1991. Skupština SFRJ usvojila amandmane na Ustav na koji se uvodi višestranački sistem. 19.8. počeo prvi srpski plebiscit za srpsku autonomiju Hrvatskoj i trajao do 2. septembra. 1991. Evo još. 6.2. u Donjem Blatcu usvojena deklaracija o položaju i pravima srpskog naroda u Hrvatskoj. 22. Sabor Hrvatske donio odluku da savezni zakoni ne važe u Hrvatskoj. 26.2. Srpsko nacionalno vijeće Slavonije, Baranje i Zagorje Srijema usvojena deklaraciju o suverenoj autonomiji srpskog naroda. 28.2. Srpsko nacionalno vijeće i Izvršno vijeće SAO Krajine usvojilo rezoluciju o razduživanju Republike Hrvatske SAO Krajine.
19.3. sve opštine Savo Krajine potvrđuju rezoluciju o razdruživanju s Republikom Hrvatskom. I 31.3. specijalci MUP-a Hrvatske napadaju srpske položaje na Plitvicama, prethodno je to učinjeno 30. marta u Pakracu. 30.4. u Kninu održana konstitutivna sjednica Skupštine Savo Krajine, prvi put za predsjednik izabran poslanik iz Velibor Matijašević. 29.5. Skupština Savo Krajine izabrala prvu novu vladu. 24.6. u Banja Luci potpisan dogovor o privrednoj, političkoj i kulturnoj saradnji Savo Krajine i Bosanske Krajine. Deklaracija. Zatim, 27.7. Srpske snage, protjerane snage MUP-a Hrvatske iz Gline, što je u pravilu i početak oružanih sukoba ozbiljnih. 1.8.1991. godine Franjo Tuđman pozvao Hrvate da budu spremni na opšti rat, što ujedno i bio samozrečenje s te strane. Istog dana otpravili su borbe u Dalju, Erdutu, Osijek i Dardi, Vukovaru i Kruševu. 22.8. Hrvatske oružane snage izvršile genocid nad Srbima u Grubišnom polju, Pakracu i Daruvaru. 26.9.1991. Savjet bezbednosti u Njujorku donio rezoluciju 730 koja se odnosila na Jugoslaviju zavedeni embargo na uvoz oružja. 4.10. u Hagu dato u saopštenju dogovoru da se problem Srba Savo Krajine rješava u podkomitetu za nacionalne manjine. 18.10. u Hagu predložena deklaracija u Bosni prema kojoj su Republike SFRJ smatraju suverenim i međunarodnim priznatim državom, znači 18.10.1991. godine. 18.11.1991. vlada Savo Krajine donela odluku na kojoj se snage međunarodne zajednice mogu razmještati samo na linije razgraničenja. 4.2.1992. Butros Gali izjavio da na teritoriji po zaštiti Ujedinjenih nacija neće važiti hrvatski zakoni. 9.2. Skupština RSK Glini prihvatila bezuslovno Ben-Sovenov plan. I 21.2. Savjet bezbednosti svoju rezoluciju 743 koji se odobrava početak mirovne misije u Jugoslaviji. 36. donesena rezolucija 762 kojom su usvojene ružičaste zone. 93. Evo, 92. 16.10. formirana vojska Republike Srpske Krajine. 93. 26.1. Savjet bezbednosti u svoju rezoluciju 82 i zatražio povlačenje hrvatskih snaga iz Ravnih Kotara nakon pada onog dijela. O 28.2. Savjet bezbednosti u svoju rezoluciju o formiranju Međunarodnog suda za ratne zločine u Jugoslaviji, znači 28.2.1993. 17.1.1994. u Ženevi počeli pregovori o zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini. Prethodno, pošto ovdje vidim dva poslanika sa prostora iz Republike Srpske, u septembru mjesecu 1993. formirana je zajednička skupština Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Jedan sam od učesnika, gospodin učesnik i tu je potpredsjednik vlade koji je u to vreme bio prisutovao. Znači imali smo jednu skupštinu, jedno zajedničko tijelo gdje je gospodin Krajišnik izabran za predsjednika, formiran savjet ministara. Savjet ministara gdje je Milan Matić preuzeo ulogu ministra odbrane, a gospodin Kozić koji je bio predsjednik vlade, ne znam, glavno predsjednik vlade je bio sa prostora Republike Srpske, a komandant zajedničke vojske je bio general Mladić. I to je zvaničan dokument, održane su 3 skupštine, prva je bila u Prijedru gdje smo potpisali svi deklaraciju, nas 82 iz Republike Srpske Krajine i 83 iz Republike Srpske. Nakon smo održali skupštinu nakon mjesec dana u Novome Gradu, u onome hotelu i nakon toga u Petrinji koja predsjedavao je gospodin Vlado Lukić, tako je. Jedan mali perspektiva, nažalost ta deklaracija, ona je danas zvanična i važeća i na osnovu te deklaracije smo mi dobili isto državljanstvo, istu valutu, iako znate koji su tu problemi bili, sa istim pravima, s istim obavezama. Toliko je, da ne idemo u veliku. Zaista mi je zadovoljstvo da sam večeras sa vama i da je ovo povod da smo se našli. Prije samo nekoliko dana održano isto tako u Novom Sadu jedan skup gdje gotovo bilo 1000 ljudi. Što zaista nam daje nadu da Republika Srpska nije nestala, odnosno da je mrtva, nego dok je god Krajišnika, to je bilo moto tog našeg okupljanja, može biti i ovoga živeće Krajine.
Ovdje ste čuli nekoliko osnovnih podataka i zaista bi nam trebalo mnogo vremena kada bi kroz sve ovo prošli, a budući da je spomenuto Srpsko kulturno društvo Zora, mi smo se trudili svih ovih godina da sačuvamo tu uspomenu i čini mi se da smo u tome i uspjeli. Evo, prošlo je već 20 godina, države, nažalost, nisu učinili ono što smo očekivali, ni matična država u kojoj sad smo izbjegli živimo, pa rekao bih ni Republika Srpska, a o Hrvatskoj da ne govorim. Znamo da su se tamo vlasti mijenjale, ali se odnos prema Srbima ni do danas nije promijenio, što znači da mi moramo nešto u našem radu bitno da mijenjamo, da budemo prisutniji. Hrvatska, kao što znate, sad je postala članica Evropske unije, a Evropska unija znamo kako ima dvojna mjerila i ništa to Hrvatsko nije obavezano da ispoštuje preuzete obaveze i naravno mnogo da nabrajam koje su to sve obaveze bile, i Bečki sporazum u sukcesiji i sporazum normalizacije odnosa između Srbije i Hrvatske. Kažem, sve je to ostalo mrtvo slovo na papiru. Pre samo mjesec dana bio je jedan sastanak u Sarajevu visokog tog za sukcesiju. Nažalost, i tamo se ništa nije riješilo. Što znači i zahvaljujem zaista vama ovdje u Banja Luci koji ste iznova oživjeli tu našu slavu na Svetog Nikolu i ako da Bog i Sveti Nikola da se sljedeće godine opet nađemo ovdje, možda u većem broju nego što smo sad i da tu sačuvamo našu uspomenu, a ako da Bog jednog dana i vratimo se u Krajinu. To je naša želja, zato živimo i to treba da prenosimo našoj djeci jer je to naš vjekovni srpski prostor. Kao arheolog mogao bi mnogo da vam pričam o samim korijenima srpstva na tim prostorima, o Srbima kao autohtonom, suverenom i konstitutivnom narodu, koji nažalost više gotovo danas i da ne postoji u Hrvatskoj, jer ona danas jedna od etnički najčistijih zemalja u Evropi. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i kažem da će Bog sljedeće godine da se možda nađemo još većem broju. Živjeli!